Roza je ovde stigla iz Skadra pre više od deceniju i po. A voliš li me? Samo je jedna od brojnih Albanki koje su sreću potražile u ovim krajevima, udajući se za Srbe. Ali u grad smo živjeli. Nismo živjela u stanu, a tam je baš lepo. Ima more, ima svega. Malo je teže, ali... A niste se pokajali što ste došli ovdje? Pa, onako, na početku. A sad? Pa sad ne. Kaže, u početku je sve bilo teško, a sada nema problema. Sve je bio teže, jezik. Kad smo došli, baš je bio malo teže. Nema sličnosti s albanskim. Pa, nema. Roza i Milanko izrodili su 3 dece, ćerku i 2 sina. Ovdje živa u termometru zna da se spusti i ispod -30. Kad ste došli ovdje, kako je bilo? Bio mnogo snijega, imala metar snijega. A ovdje je bio mnogo ladno, tamo je mnogo, klima je toplo, nikad nema snijega i baš je tamo lepo ovdje. Jesu vam rekli da će da vas dovedu u najhladniji deo Srbije i Balkana? Ne, nisam znala kako je ovdje. Stvarno je bila -30, bre, da, bila baš je ladna, ne može da se, ova mi viće oblači se, nisam navikli da se obučemo mnogo, znaš. I kad došao, kaže ona, bor, gdje ima bor ovdje kod nas nigdje nema bor. Kaže, ali na albanski kaže šum bor, ma nema šum bor, kao ono veliko, a snijeg. 3. januara, ono velik pala snijeg kao ovdje kod nas na Pešteru. Vi sami znate da je na Pešteru sibirske zime, ono. Mirë po ti. Mirë, që ke bom? Kur gjo po ti? Si ke galu? Mirë po ti. A kem su gjo? Po, po ti. Jel dobro naučila albanski? Pa da, A sinovi ne znaju? ne znam. A ona baš je znala, ali pa ću da zaboravim. A zato uživa kad ode u Skadar, čim izlazi u grad? Pa lepo se da, provodi. uživa, da. Ide sa ujnema, sa ujacima, izađe malo po gradu. Super, ona voli, baš voli. Zahvaljujući udruženju Stara Raška, brojne Albanke, uglavnom iz Skadra, a čiji koreni vuku poreklo iz Srbije ili Crne Gore, udale su se za Srbe na Pešterskoj visoravni. Ove djevojke su sve, kažem, zaista dobre domaćice. Evo ovdje u ovoj dom gdje ste bili, ona je iz grada i mnoge su došle iz grada, stanovali su stambenim zgradama. Ja sam imao prilike da budem i tamo kod njihovih, a i ovdje sam retko gdje da nisam od 52 braka ima u Sjenici, sa 53 mislim, oko 125 dece, što je na nivou Sjenice 1% stanovnika više, što nije malo. Zahvaljujući upravo njima. Kako izgleda kad slavu spremate? Pa super, baš nam je lepo. Slava je slava.
Ko je ove Slava? Niko ne. Sama, ne, ona je sama to sve. Ne, ja baš, samo su, tu su mi malo i sestre mi bila tu pomogla i tu. I ona je to sve sama shvatila, kao da je rođena. Prvo venčanje u crkvi je bilo ovdje u našem selu. Nazva je prvo venčanje. I prvo njeno krštenje. Iako se danas brakovi lako raspadaju, Popadići sebično čuvaju svoje gnezdo. Venčali su se tek nekoliko dana po upoznavanju, ali ljubav je stigla u njihov dom i traje više od 15 godina. Da svako ko nas dvoje želi, tako mi sreću želim svako.